Znaš šta sam pročitao? Da je baba ušla iz Linde. Baba Linda. Ušla u parove. Znam, vjerujem ti život. Top opet. Nabuca ja mora. Ne moraš, sad ću ja banovati, ja su aj ne moram. Ode, ja džasuo. Nisam ga morao čak ni ja banovati. Sad ću vidjeti kako se igra Timo AD. Pa to se čekalo, to je još bolje. Kane, oho! Nećemo igrat ovaj. Nećemo igrati Timu. Timo, ja. Imam nekog, evo, kaže šta je ovo, čovjek se zove Beugelsdik. Kaže se zove Beugelsdik. Bog te jebao, ko je tebi prijezme smišljao. Ja mislim da 4 koljena ti dodaju pod jedno slovo na prijezme, Bog te jebao. Bitch lasagna, bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Ti si riže, nothing but. Igramo na Zeda, znači ispušio. To on luhaš. Ne, na auto atak. Bilo bi, ja mislim više damage bilo kad bi nekoga lupila ovim štapom u glavu. Mislim da više ovaj physical damage Jo, bilo. vidi koliko healtha ostalo. Dobro je to, Naco i First Blood, dobro je, ponavljaju se oni dobri stari game. Dobri i stari. Milion damage, to je to. Vidi ovo! Jedan health je bukvalno imao, ja flasham još. Ne, brat. Ko sad dila damage, mamu ti jebe? Ko je sad dila damage uradio? Ti si boga mi sad uradio. Ode meni sva mana. Nestalo pošana, je skura. Da će on shadova. Ajde, Rengar. Ubiće našu bojicu. No. Budi ubiće našu Pa bojicu. ne. Još me čovjek pinga. Moram. Umrijeću, druže, iako sam flashao, barijeru, sve. Uf. Umrijeću ja. Ja sam preživio, druže. Sad kad... Trebao sam malo dole da prokašlju onaj pas. Nisam vidio, umrijeću. Dobio bi movement speed. Ja sam preživio. Klikneš uvijek preživiš skoro sve. Logično. Još ja umrem Znaš šta sad. je problem? Što će ovaj Zedo dobiti level 6 prije mene. Ubio sam ga. I što Ne ćemo... znam kako sam ga ubio, bukvalno ne znam kako sam ga. Njima koji mi je Gledati njih na bot, 2-1. gledati njih. Vidi Rengo opet umro. I da će reći... Što mi to neće di. Reći će report my bot, a on dajva dvojicu pod kulom level. Ubio ga, opa! U dupu! Da, moguće mi vodimo jedan game. Ali on gubi farm sad u stvari. Jo, kako me ubio! Znači, Ajde, Rengar! Još mi krs. Pogodio sam ga, druže. Ajme, ja ću mišljeć stranu ovu. Aj, svjetska. Eto ga To je gore, to. eto ga gore. O, gdje si se ide pošao? Nas je trojica, sve trojice će nas popit. Hoće li ga neko ubit? Neće. To je to. Hoće. To je to. Evo Zeda. Ajme. Pukoj ult. A nema ult, drž ga, imam. To. Rengar, uskač! Tvoje, nobice! To! Umreći. Druže! Uuuu! Ma ja. 400 damage-a jebem ti život i Kena. A nema mog bota, oni ne znam šta rade više. Uzmaju blue. Nije mi jasno. A nije mi jasno. Umreći. Zašto? Poslije tako dobrih pleva i svega, ubijate se. Rekao sam Kane će... Nestao. Šuš, cool. Opa! Nemam ult. Fuck. Da se imam ult. Ufatio! Ubio sam. Usat ću ja malo Jacksa. Ja mislim. Predict. Opa! O, nemam Spasite me. Nemam shield. Ja sam se izvuku! Dobre, to je to. Cijeli su mene da roknu svi. To je. Sad su svi ispušli, kurat. Eto Jacksa tu, eto i mene. Oooo. Umrećiš. Opa!
A primio je dosta damage-a. No papa, yes papa, Johnny. To je to. Damage boys. Ne želim Ovo da je se intens, ovo je intens, malo. do ovog sam. Ne, ult. To je to. To je to. Po njima sipa jeb. To, ubije. To je to, ja je ubio, kak sam ja ubio. Nema pojma, nema veze. Kak sam ja ubio, nisam je diru. Ma nema veze. Kao je, ovo je bilo odlično. Dosta. Možemo, ba. Dosta malo, vjerujem. Možemo, više. Koji one shot. O, i njega. Opa, to je, možemo završiti. Ali duše, Kane nije. Ulta, to je to. Dao sam se izvuku. Kupa, gdje si sine pošao? Gotovo. Aj, puš. To je to, naš game. A ovo smo odlično odradili. Ne, ovo smo baš dobro odigrali game. Naš game. Evo Zeda. Fuck. Gdje si sine pošao? Clean, ovo je. GG boys. Bra. Odličan game, dobro smo odigrali svi ovo. Bitch lasagna, bitch lasagna. Ti sei